Atongoria ma kanitha na thirikari kaunti-ini ya Embu ni mameneretie mekarika ma uragani maria makuonekana makithie na mbere tha ino nthini. Atongoria ma mariu ni makwendekithia maurutani na mathomo kuruthwa kiri makanitha na skuru nikenda kuthiria thina ino makiugaga antu ba engi ni makuonekana mena thina cia kimeciria. Rita Mwanike Muchiri na riboti inu tariria. Atongoria ngurani akuma kaunti ya Embu ni makomithitie cieko cia kuruta aria engi muoyo wana kana aria engi kwiyuraga riria maumirwa ni maundu ngurani muturireri wao. Seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi akiugaga vari vata ya gukathika mawatho marumu kuri aria mareka cieko ino niguo ikorwe ari kionereria kuri aria engi niguo metheme na cieko ino. Andu acio marekire gitende kiu thirikari nimenye uria mangigwatwa nigetha mathie mavirwe igotire na matuike makovwa tondu nitwise ungiuraga mundu nwanginya ugwatikane. Andu etu mugitembea kwani mwiri tukani mwanake menya nuri kumurata waku tondu wabota ko uthiete na mundu muguruki kana unyite ndawa cia kurevia kana vangi kana mandu mengi. Guku coordinator wa kiama kia UDA thiini wa kaunti ya Embu niwe Joshua Kanake akiugaga vari vata mvonge cionthe kugwatanira niguo kwambiriria mathomo kuri andu a marika ngurani uria mangithema kumana na kwiyuraga wana kana kuraga aria engi. Tuta jamii ka tuta ciali andu aria mena skills cia counseling akwane kanitha teno na makanitha monthe of course ata thirikari tugatethia thirikari gukorwa twina seminars na njira cia kwariria ciana cietu na kumangaindi na niguo mamenyerea mathina mao katika mundu yoza erutaga mo tapambanaga na akora ndona kindu munthi ona rucio ruivo no kona kindu. Guku kanitha ikithiicaga na mbere kuvunjia thayo na urumwe undu umwe na gukiraniriria mundu angigwika nae. Ndu wa micii iria ina muthuri na mutumia mekaranagia na thayo niturona ikuo nyingi igiuka miciiri no irauka nundu ni muregire kumaniriria na riu tutwiragua ni wendo tuturagua tini kumaniria mundu akiumiriria wingi ni ketha mavote gutura no turo kavua twathi tukiumagiria mundu na uria wingi. Ni maragia miario ino mari mwena wa Karigire gicigo mbunge kia Runyenje thiini wa kanitha wa Nisa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwo Rita Mwaniki wa Muchiri.